La kum ulap prau hap kita ke cluster ballistic missiles jong ke Iran Tel Aviv kanong ba jong ke Israel nekamit ha ka ba ke Iran kla kruit teng kum ka keput keliang ya ke jing pen kelon yapno jong ke Israel ya sekretari ka National Security ke Iran nen kamit katayu Ali Larijani pen benahi daladeu Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu ya ke jing kelon yapno jong Ali Larijani bat peteng ke Israel ban kerwit estra ke Iran nekamit da kabak thong ya usyong kenor jeng ke parlimen ke Iran bat pat mi khobor ke batikna la ka ne kastraj ka seso neam ban pin kelon yapno ya speaker ka parlimen jeng ke Iran phila ban phet phila ban re hakabakut ka Israel kan salap yapi kadai keruo jong Benjamin Netanyahu ya kinong shun ki leno kum juru ya ki leader jong ke Iran ki badai kinong Kristian ya kenhun leno temu ban resign no presiden ke Iran pe sikian nag jinglong presiden haga bagi khobor ki ong ba ulah kwa ban inono ya kam kum presiden bat un se kendu ya supreme leader ba thamai menta ke Iran ya Mojtaba Khamenei kam ki khobor bahaswa ba Rajhan jong Ali Khamenei katau Ali Larijani un yapno nagane ka perthai ulapen pawe ke jing babe ka bakrau namar bakiri muslim ha Middle East kim aye ke jing Kristian ya ke Iran ha kane ka thma Persia ke Amerika bat ke Israel ha din bakari Israel klayo ban pin kelon yapno ya sekretari ka National Security jong ke Iran katayu Ali Larijani ubaderu Rajhan jong Ali Khamenei kaba ulay yapno hak estra jung spy IDF hakamit sengi nengkong kata hakamit kat hendriu tarik mentau penai leber arhajar arpohendriu kum ta ka Iran da ke jing bitar kla kerwit kelah ne kamit sengi baar ya ka Tel Aviv da kita ke cluster ballistic missiles kinam ding ki bahap da ki totally tang hakaju kapor ki bala syam jing ya ka Iron Dome kari Israel ban sit pen umlut namar ke jingbun ki lingkot namding ki balayo ban krwit ya ka sentral Israel negamit ke bala penlong ban yabriu arngut bar ka ne ke jing syakta jokari Israel negamit haki namding jong ka Iran ka de haram nadgan ke bala penlong ya ki rupaj ba ban yap arngut negamit bar ka ne ke jing le jong Iran negamit ka de kum ka keput keliang halor ke jing klon yapno jong Ali Larijani ubadai ukong santam jong ka Iran hakum kane ka por jong ka thama ubalaya lamru ya kane ka thama nadu ka jing telon yapno jong Ali Khamenei ha ka ba ka Iran kam pendem ha kane ka thama kadange khun be kat badon la ka bor Persia ka Amerika bar ka Israel kumta ka jing ther cluster ballistic missiles ka dei ka jing bitar ka kraw jong ka Iran ha ka ba ka jing hap ginamding kala idei thik kumba pen pthai ki bom rakhel lekemen ka diwali phause kine ki dei ki namding ba shirke tam jong Iran bat wat ka jing khlan bat don ke Israel ki tagi Iron Dome re don pat kapor pa om baro ki namding jong Iran ki kala umlut re don ki katto kane telipat ki balayo ban hap Tel Aviv kumba kelajah ne kamit kad ba Prime Minister jong kari Israel Benjamin Netanyahu ulapen benahi dalade ya ke jing yo ban pen kelon yapno ke Israel yau Ali Larijani ha ka ba Prime Minister jong kari Israel Benjamin Netanyahu ula kren ru kumne ha ka ne ka step la yo ban pen kelon yapno yau Ali Larijani ubadai ubos jong ka Revolutionary Guards ubadai kum uta ukang uba penyaj badlong bos mentaya ke Iran haringkat batu ngilayo ban pen kelon yabru ya komandar ke basi kiba dai kinong yarap une bos kiba pen ya jing le don bor haki surok ke Iran Persia kinong yakhi kumta ngila krwit sendon daki jetma badaki drone ban pen limno yaki nangta shushu Prime Minister Benjamin Netanyahu laong ru kumne kumban pentikna ba udang im ngadon hangne harengkat u defense minister nang ta ki chief of staff u kli jong ka Mossad u kli du jong ka Air Force ki komandar ki ba pher bat ha kini ki Arab sau kenta nila dep la yo pen kelon yapno ya ki bos jong ka Iran
Nang ta ke Israel ne kamit sngi baar klap teng biang ban krwit te ke estonaj ke Iran da ka target ya usung kenor jeng ke parlemen jong ke Iran ha ka bagi kubor kimpat mi satia la ka ta ke estraj ne kamit kalong ka job ne em pat lahato ta speaker jong ke parlemen jong ke Iran ugali vaf ula lajim lane ula klonyap ha ke estraj jong ke Israel ne kamit o Prime Minister ke Israel ulai kenduru yau ambasador unangkit tinsim ke Amerika umat hukabi. Empat kene kejing kendu jong Prime Minister ke Israel ya umat hukabi nekamit kadai ban peni. Syaka pertai bau Benjamin Netanyahu dang im halor ke jingkam jong kirinsan sosial media. Bau Benjamin Netanyahu ulah kelonjap no haka estra jong Iran nadu kamit sengi sajanya. Ki khobor kila kamru ba presiden jengkeri Iran pesekian ulah kwa banyak kenduk mentah ya moj staba Khamenei ban resign no kumu presiden jengkeri Iran bad yol ese gane kadai pa presiden pesekian uting yo ke Israel kan sakrwit sendon sayau ban pin kelon yabno kad bagi khobor kila kamru bahaswa bau Ali Larijani unsa yabno ulah penpawi kejing benyau ke bajur namar bekiri muslim Middle East tim ai ke ketika muan ke ketika diang ban kersyaan ya ke Iran hakane ke tma persya ya ke Amerika pat ke Israel kum taru ke ke bandang ja nang ne syakmat tungana apik we pat ki khobor ki bandang wan kublai sibun